Kawai kalirit mardikar kebadan nomor ML10 Lailaisan Iway. Kalau syak selat hakawai perkatrok kit umphniang kebadan nomor NL02Q Lainot IWR kabakatai jingja kalajah kibenta yang kalat umsakwan river district. Lakenok bah katai jingja katai kali mardikar kelas arong hakatai ketrok hakajing thau kabah sanpho mitari a kabal suantan. Katai jingja kalajah next step jong ka aplu truk naitung arja apulai. Kabakitai kali beratli kiwan nakajuk kaphang nakabenta banhiar segi benta yang nongpo ne Guwahati. Tang badan bok mahakatai jingja sumnodon kanu nuga jingja mensau. Halo katai jingja ki pulit jong police station Yam River District. Kila hiar marmar tang mariyo jingtip nakabenta ban pelong ru ijaya ka jing token. Tuan umroh. Dia lepas ni kening kemun mai kata. Kelantan ba mensau kan? Kita tang mapi marwai kali. Buat buai pesenjar. Siap. Bos, awak kita lah. Pakai bikili sak nanti sini lah. Ayo berhenti kali, kami yang yuk susuna kan ni kala rak.